Pratite najnovije vesti televizije Metropolis. Graditelj je mladi izgraditi hteo stepenište. Od čokolade i od blata smuljao je prvi stepenik. I on mu se učini pomalo bezveznjikav. Ništa zato, gradim dalje. Već sljedeći se pokaza znatno boljim od prethodnog. Napravio ga je od krede i od peska. U treći stepenik je osim osnovnih materijala, sunđera i stakla, ugradio i armaturu od comota. Imao neke stare pantalone, možda i farmerke, trebalo da turim. Za četvrti je mislio da je bolji od trećeg, a za 10. je čestitao samom sebi rečima: bravo majstore, taj je bio od stiropora i želatina. I da skratimo priču, jer ovako bi mogli u nedogled, 20.000. jubilarni stepenik, sada već ostareli graditelj, izgradio je od oglodanih kostiju i lepka za parket. Malo lepljiv, ali opet bolji od prethodnog. Umoran od dugogodišnjeg rada, graditelj, mešajući krv i keks za sljedeći stepenik, za trenutak zastade, duboko uzdahnu, obrisa rukavom znoj sa čela i pogleda ka vrhu stepeništa. Naravno, vid već oslabio, a i da nije, vrh ne bi mogao da vidi sa zemlje, suviše je visoko. Da li je ovo dovoljno? Dovoljno za šta? Čemu uopšte služe ove stepenice? I zašto ih uopšte gradim? Ne sjećam se više. Stari majstor ispusti mešalicu iz ruku. Krv oboj prvi stepenik, keks takođe. Graditelj odluči tad: ne gradim više. Dosta je bilo. Sada ću da vidim šta sam izgradio. On zakorači na prvi stepenik, ovaj se naravno odmah zgnjecka i izazva rušenje celokupne gigantske građevine. Tone građevinskog i jestivog materijala survaše se na graditelja, koji i dan danas počiva na dnu onoga što se sada zove deponija smeća. Ni sanjao nije graditelj stari da će jednog dana dobiti i naslednike, koji doduše možda ne grade, ali talože. Brdo smeća raste u planinu, u neslućenu nebesku visinu. Pratili ste najnovije vesti televizije Metropolis, ostanite dalje uz naš program.